بسم اللہ الرحمن الرحیم بندات پا اللہ نامہ کے آسک باز مہربان و زبر رحم کنو کے اذا زلزلت الارض زلزالها وحدے کے زمین چنڈینگ و لرزینگ بیت ہمائی چنڈینگ واخرجت الارض اثقالها ادھر کنت زمین وتی گرانے بارا بزاں کل کتگیں مردماں او کل بتگیں خزانیاں درست ڈنہ در کنت وقال الانسان ما لها گوشت انسان کے اشیا چون انت یومئذ تحدث اخبارها ہما روچا کے دنت وتی دروئیں احوالاں حدیث تھا کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آیت وان تو جس کت کہ شما زانت کے زمین نے حبر چینت صحابیان گوشت اللہ ای رسول جوان ترزانت واجہ فرمان کت ای حبر امشنت ہر کسا کہ ای سرا ہرچی کے کتگ زمین ای کنگے گواہیا دنت گوشت فلانیا اے وڑ کتا فلانیا آ وڑ کتا سنن ترمذی ابواب صفت القیامہ و تفسیر سورة الزلزال بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کہ تی پروردگارا آئی حکم کتگ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اما روچا کہ در کایت مردم ٹولی ٹولیا کے پیش دارک ببند آیانی کارپد بزاں قیامت برجا دارگے راز و حکمت ہمیشہ کے بدا آیانی بدی سزا و نیکا آیانی نیکی مز برست فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ہر کس کے بکنت ذرہ برابر نیکی آیا گندت ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور کس کے ذرہ برابر بدی بکنت آیا گندت